47. Sahluko 12 verse 49. Ngitele ukuthi ukukhela umlilo emhlabeni. Hayi, ngifisa sengathi ngabe sewokhelekile. Awuphinde ke babehleke usundeleke. Angifuni bazalwane. Awuphinde usundele encwadini yaJohane. Johane lomphostoli wonke ufunde John oqala sahluko 3 verse 8. Come to me, Umuntu lo wonako wasathane. Ngobe sathane wona kusukela ekuqaleni. Kodwa indvodana yaNkulunkulu yetela kona lokho. Kuchitha imisebenzi yasathane. Lena ke yokuthi umuntu lo nako wasathane yabo. Ngiyacela sibeke ngala ngisimele. Asibe sibona. Kodwa sike sibuke lokuthi kodwa Jesu yena ulethiwe walethelwa kuthi. Haleluya. Azochitha imisebenzi yasathane. Ake bazalwane sibuke ingubo yemkawulo. Jesu wathi ngikuyala kuthi uthenge kimi khona uzakwembatha uthenge ingubo. Lo hlobo lwale ngubo ke luyashiwo ukuthi wayingubo yemhlobo. Niyazwa bazalwane. Kukhona Jesu lapha khona wake wathi Jesu lenye inkosi yenzela indodana yayo lidini yamema imenywa zayo beza edilini. Cabangisisa ubuke kahle. Uthi ke Jesu ke sebakhona la edilini kukhona lebengakayembathi ingubo. Yalona lomemile. Wase uthi ke kuye
Hawu, ungene kanjani wena lapha ungakayembathi ingubo? Lalela, mopheni izandla nenyawo. Nibe senimphosa kuphi na? Nimphose ngaphandle. Lapha kuyawuba khona ukukhala nebugedla amasiko. Indaba sibili. Akusiyo nje indaba yenkosi, Jesu ubekisa. Ubekisa ngey'menyo zakhe. Kuthi ngoba phela nina bazalwane, le nkosi kuqala akusenziwa namuhla. Sekucishe kufana nemshado. Ngoba idolobha sizembathiswa ngulo mnikazi walo mshado. Edilini ke ledili elebenenziwa ekuqaleni inkosi kwakuba ngule nkosi lenika leyimenywa ingubo yokungena edilini. Angithi nenkosi ivele enkosi. Jesu umemile kuneyimenywa zakhe. Kuneyimenywa zaJesu kufanele ukuthi zigqoke zibe nengubo nebuya kuye. Ngoba makoti waJesu Kristu ufanele imfanele ingubo, kufanele agqoke ingubo. Shobona lo. Uthi le ngubo ibuya kuye ngoba wathi Jesu niza ukwembathiswa tshela abafundi bakhe. Wayekhuluma ngalo bazalwane umathi niza kwembathiswa. Ngiyakujabulela lelo. Ungathi ngiveza uzobe lento. Ekakhuluma ngalo Jesu umathi niza kwembathiswa. Wayekhuluma ngamoya longcwele uma athi niza kwembathiswa. Niza kwembathiswa. Makoti waJesu ngoba uthi Jesu ngeke nishiyeni intandane. Haleluya. Uyazi ukuthi uNkulunkulu ekusimo ngeke umlandise ngesimo lokuso, ngeke umlandise ngesimo uyamazi phela Jesu. Uyamazi ukuthi hayi banosela ukuthi nokuthi uthi ke kunesimo mina lesingangijabulisi ngeke ngishiye kuleso simo. Ngizakugeba ngalezi. Ngizakusiza kulesimo. Ngimi nizawukwenza. Kusho Jesu. Uthi ngeke nginishiye nintandane nizangembathisa. Kukhona kwembatha kwamakoti waJesu. Haleluya. Ngibukile nje ngafishane bazalwane ngoba nesikhathi esami sifishane vele. Ngibukile nje ngase ngibuya nganeno lo ukuthi ayi Nkosi yami nobe kuyinala kodwa nje ke angibuye nganeno. Sengiyabala ke lokulethwa ngumongcwele kumuntu. Lokufika nje umuntu amthole akuleso simo mongcwele ke abesemembathisa umuntu. Ngoba Jesu uthi le ngubo ngilefihla kuNkulunkulu. Waze babona ihlazo. Ingubo lokhu ungayembatha nobe bekuzofela ihlazo kuba basafela ihlazo. Haleluya. Ngibukile nje bazalwane angazi nobe ngizokhona nikufikela ngoba isikhathi wathi siphikisana nami. Kuthi le ngubo uthi angayembatha nje le ngubo. Lona lonikwe yona. Hawu. Ibe seyimenza alambe
alambele kwenza intando yaNkulunkulu. Uthi anganikwa lengubo lolonikwe lengubo babukeni phela abantu kusho iBhayibheli lithi uthi angembathiswa nje abese uyalamba ulambela ngifuna kwenza intando yaNkulunkulu. Uthi angembathiswa umlobokazi. Uma ufunda incwadi yezenzo lithi iBhayibheli kukhona la Pawula khona wabe watshelwa nguMongcwele khona wathi ePawula lo uya eJerusalema bazakushaya bazawufika bakushaye kushaya sigwebo sokushaywa uma umdala sasingu-39 wemvimbi bazawufika bakushaye eJerusalema bazawufika eJerusalema uzawuboshwa eJerusalema futhi eJerusalema kuboshwa kuzakuholela ekufeni. Wasothi-ke Mongcwele kodwa nginendlela lengithi awuzukuyibalekela uzawuhamba khona nawo lapha ekutheni bazakushaya lapha ekutheni uzawuboshwa lapha ekutheni uzawubulawa. Haleluya. Waqhamuka lomunye ngibani ophethe umdula waqhamuka lomunye umdula waqhamuka lomunye umprofeti maqhamuka lo mprofeti wambopha Pawula uyabona wambopha wasothi-ke lalelani Mongcwele uthi Mongcwele umnikazi wana impahla naye wanalo uqotho nalo uma aya eJerusalem uzawufike aboshwe bazambopha eJerusalema bazamshaya eJerusalema bazamkhaphela ekufeni eJerusalema. Hawu beswa bazalwane kanti umoya ongcwele sowubendulele moya waNkulunkulu bamncenga. Uyafunda encwadini yezenzo ekusahluko 21 bamncenga abazalwane bathi mntu waNkulunkulu esilahlekelwe bantu igolide ebandleni salahlekelwa bobani boJakobe asifuni kulahlekelwa bantu baNkulunkulu asifuni bamncenga wathi bazalwane ningenze nibe buthakathaka ngobe lokhu kufanele kwenzeke kimi. Mongcwele lo bengishumayela amadolobheni bekangitshela ukuthi indlela yami izawuhamba uma ufunda 21 verse 14 lithi bathi sebehlulekile lo phela bamncenga bathi sebehlulekile base baphakamisa izandla bathi intando yaNkulunkulu mayenzeke. Intando yaNkulunkulu mayenzeke ngobe lokhu kwakusiza wena lokwekuthi Pastor Pawula angafinjelwa noma aholelwa ukuthi aye lazawuhlupheka khona aye ekufeni. Uma ufunda incwadi yemlando elibandla lithi Pastor Pawula wafa ngokubekelwa njengaJesu. Ebekakwazi Mongcwele wamtshela ukuthi uzawuhlupheka Yesu uzawuhlupheka kodwa-ke Pastor Pawula wayikhetha le ndlela yokuhlupheka ngobe libhayibheli ngamoya ongcwele moya waNkulunkulu ukubeka Mongcwele ukwenza nala ufanele uvimbeleke khona ungavimbeleki. Uyafuna kungethiyeki na Jesu Kristu ukhiphe ingubo le ngubo yenza lokwekuthi nala khona kunemavimbela khona ungabasavimbeleka wena ngobe phela akumphathiswe ngumuntu. Futhi iBhayibheli-ke bazalwane uma ufunda iBhayibheli ngale ngubo bazalwane niyabona ingubo lombathiswa yena ithatha ibeke ngaphezu kwesitha sakho. Kwenzeka David bazalwane kwenzeka nini David kwenzeka angakagotshwa ngoba kwenzeka sagotshiwe na kubamba ibhele nezandla
Kwenzeka nini kuSamsoni? Kwenzeka nini kuSamsoni? Akwenzekanga ngesikhathi emagoda lesikhombisa asehloko yakhe lokuthi athathe umhlathi wembongolo ahlasele emaFilistina. Akwenzeka ngoba ingubo yabantwana bakaNkulunkulu, le ngubo imbeka ngaphezulu kwesitha sakhe. Singabi namandla ngaphezu kwakhe. Hallelujah. Yembatsiswa uma ufunda incwadi ya-Isaiah umprofethi, athi David wahlazula emva kodongo asebhathisiwe bhubesi ngesandla. Kwakakwenzeka kubalo ubamba ibhubesi ngesandla, umfana welusa izimo hlazula kwebagoliyathi. Kanti kume umuntu loyinkinga phambi kwaGoliyathi wembathisiwe. Le ngubo emhlaka yambeka ngaphezu kwalesitha sakhe. Wehlula isichwaka lesikwazi kulwa izimpi ngoba wayesambathisiwe. Hallelujah. Amen. Uma sifunda incwadi ya-Isaiah umprofethi, iBhayibheli lithi Mongcwele umuntu ufika etshale, sikhona lesihlahla bathi siselibhalo. Mawuthatha lesihlahla uyasifaka phansi, sihlala 3 wenyanga singakamili. Sicale masinako siyise ejuleni iy'mpande zaso. Hambe kuhlabathi ukeminyaka wakafosi bese siyafika. But umilile umsedane, kanti umsedane dala wamila. Ngumsebenzi wamongcwele loyo ukuthi mongcwele ufika atshale umsedane. Umlando walesihlahla uthi lolo kufuqa ihlahla nebona. Lolo kufuqa ihlahla bathi umsedane akuyisi. Umoya noma kungaqhamuka kuthiwe storm lesinjani lesiphephula emakhaya sikwise sithatha imoto phasi, kodwa umsedane ngeke siyithathe, ngeke siwise. Julile umsebenzi womoya longcwele waNkulunkulu kubantwana bakaNkulunkulu. Ngoba phela niswe ninazi iphepho baba, ninazi iphepho niswe. Nkulunkulu wami ngiyakutshela iphepho emakhaya, iphepho ungathi ngobe esishadile bese uthi kuze kuhlaseleka ushe emsebenzini kukhona, kuhlaseleka ushe embangweni kukhona, kuhlaseleka ushe ekhaya embangweni ebandleni kuhlaseleka kukhona kuhlaseleka. Haleluya. Kodwa ukhona umsebenzi omuhle lowenziwa ngilona lolethwa uNkulunkulu, ingubo yabantwana bakaNkulunkulu. Haleluya. Ngafunda incwadi ithi mongcwele uyaluqeda uthando lwezinto zelizwe. Njengalokhu Johane wathi Johane azelwe ekhaya likahle, likhale libe kahle, waphuma Johane ngoba lugqoko lwamkhala esiswini, waphuma Johane waya kufuna indethe kuhle khampo. Apostle Paul uthi lizwe lemhleli kulo selifile kimi nami ngifile eswini. Kuze ushayine into lengambamba imilibazise ukuze angawufezi umsebenzi wakhe. Lifile lizwe kimi nami ngifile kulo. Elesizulu lithi libethelo, kodwa leleswathi lithi lizwe lifile. Kuze wabeka into lefile etafuleni ejabuleni ngomthamo. Wenza njalo mongcwele uyakhombisa ukuthi umajabula balento la ayinamsebenzi kuwe. Unelifa nobekele lona esibili. Bese uyenza amongcwele njengoba uprofeti asho nje athi wenza inyawo zami zibe lula njengesendluzela abantu. Haleluya. Ongafuni ukuthi unyawo ushelele ukhona. Ufuna ngikwenzele ini? Funa ngikwenzele ini? Jesu umthumelo uthi angibuze ukuthi wena nje ufuna Jesu akwenzele ini? Awuningamali loyo usho njalo incwadini maHebheru
uJesu ongalayo kodwa lapha kubhalwe ukuthi ningamali uJesu Kristu lokubamba ngesandla. Hey, hallelujah. Hey, Lord Jesus. Uthi akubambe ngesandla ngoba incwadi yokuNkulunkulu iyakholeka bathi uma aqhamulela esitheni esithi bese siyajima phambi kaJesu. Kwenzekani lapha emathuneni? Angithi lapha emathuneni kwakubuswa kwamadimoni. Kodwa makufika uJesu kwafika kwagula. Wathi hey Nkosi siyacela Jesu umane kunamhlanje wenu. Akusiyo umsebenzi wakho. Kodwa makufika uJesu hawu Nkosi yami kuwa phansi ngoba lithi iBhayibheli onke amadolo alezulu emhlabeni. uJesu ayafika. Hallelujah. Oh,